Wawanakaja tatitun bendición apawa, ukatua hiwasanakaja, wali suma cuidañasa wawanakastaro. Kunampis cuidañani, bakunanak uskuyasina. Kun hamsa bakunanak uskuyañasaja, papak sineroja, bakunajutiwa, antipolio, ukamarakiu pentavalente, antirotavirus, ukamarakiwa antineumocósica, ukwa uskuisna, papak sineroja. Puse pak sineroste, wasitatampi uskuyañasa. Pentavalente, antipolio, ukamarakiwa antirotavirus, antineumocósica, ukamarakiwa sohta paksirusti, ukapachparakiki uskuyañasa. Kunatsa hiwasanakaj, kuna usunakatsa hark'aqañani ukanakampiqa, hiwasanakaj hark'aqañaniwa, pentavalente hark'aqañaniwa kokiluchi, ukamarakiwa hark'aqañani, difteria, ukamarakiwa hark'aqañani, hilakuyakitanaka aka neumocósica ukampisti neumonía hark'aqañani, ukamarakiwa antipolio ukatsti yasta hani aka ch'akanakaja hitaptañapataki ukanakampi hiwasanakaj hark'aqañani, ukamarakiwa aka antirotavirus ukampisti hiwasanakaj diarrea ukatuaj wawanakasaro hark'aqañani, wakisiwa hark'aqañasa uka vacunanakampi hilakuyakitanaka imañas cuidañasa wawanakasaru ukamarakiwa mara poqkani ukapachasti hiwasanakaj vacunañaniwa SRP Kaukniri de Harkakistani, sarampión, rubiola, papera, ukamarakiwa, hiwasa fiebre amarilla, ukat uskeñani, ukasti Harkakistaniwa, fiebre amarilla, ukata. Akasti mae, Huawei, Radio La Misión, uksatoqueta, humanakataki, sosi callisaya, collerinia piripa.